1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Кажи ми за милионер. Има ли некој што стигнал до последното прашање и го погодил? Pa koliko se ja dobro sjećam, 15 puta je otvoreno milijunsko pitanje, Dobro. a mislim da ih je 5 do 6 odgovaralo, 5 je palo, a jedna dama je osvojila 1.000.000 kuna. Значи се даде милионот. Da, zove se Mira Bićanić, profesorica je. Океј. Da, i bio je to jedan posebno emotivan trenutak. Чеке, таа беше жената што се омажи за член од екипата што го работеше. Da, to je bilo, mi smo se zezali dok je bila negdje na 8. 9. pitanju. Ja sam rekao, šta ako osvojiš 1.000.000, rekao ideš na neki put, ona kao da, vodim i tebe u New York. Ja rekao, super. A moj prijatelj Goran, koji je bio vođa snimanja tamo, vidio sam da je gleda onako čudno i čak mi je rekao kako mi je zgodna ono. I kad smo završili, ona je mene pitala, idemo u New York, rekao, hoćeš mi napraviti uslugu kao da sam ja išao u New York, da. Povedi ovog dečka. Вау! Ona je rekla, ako je to tvoja želja, stvarno hoću, i otišli su i hodali su 1 godinu i nešto dana, tako da sam spojio ono. Ako neko nema dečka, curu, to ćemo... Да кажете му на Таника, среди. Evo ti dron oko glave. Мене е дрон. Sad je tebi dron. Те почасти нешта? Ne, nisam taj tip. Ne.